маориф аз соҳаҳои афзалиятнок дар ҷумҳурии тоҷикистон аст ва дар меҳвари он омӯзгор меистад. салом бинандагони азиз, ин барномаи роҳнамо аст ва мо омадем ба литсеи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе бо мақсади муаррифии чеҳраи навбатӣ дар барномаи роҳнамо. моро тамошобин бошед. қаҳрамони барномаи роҳнамо омӯзгори литсеи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе алучии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Хишолбегим Фазлоншоева мебошад. муаллима донандаи хуби фанҳои дақиқ буда имрӯз ба хонандагон аз фанни математика таълиму тарбия медиҳад. من برای اونی که در درسو اشتراک کرده کاروی آموزگاران رو فعالیت آموزگاران رو میدیدم و من بسیار سوهای آموزگاری و من بسیار معقول افتید و من پیشه سوهای آموزگاری رو کردم. آموزگار این شخصی است که شخصی معرفت پرور است که در بین خوانندگان دانش و معرفت، تربیت و تعلیم و معرفت آموزی رو تلقین می نماید و دانشش رو به شاگردان داده، شاگردان رو هم در پیشه همین کسب‌های انتخاب کردهش تیار می نماید. خوانندگانی که متمتیک رو خوش رو درک میکنن و یا به تو 100% و یا میخوان درس متمتیک رو آموزن و بسیار شوقمند میشوند اگر مثال رو درست درک کنن. ما باید همه طرفه و یا قطعی هم کار کنیم که و یا از قفوی دیگر خوانندگان پیشرفته پیش روند. омӯзгорӣ пешаи бисёр мураккаб буда аз ҳар як инсон қувваю нерӯи бузург ва дониши мукаммали соҳавиро талаб мекунад, вале дар навбати дигар омӯзгорӣ касби пуршарафу пурифтихор дониста мешавад, мегӯяд қаҳрамони барнома Хишолбегим Фазлоншоева. бале дар воқеъ чунин аст. омӯзгор нафарест барои ҷомеа муҳиму зарурӣ ва нафрасон, зеро ҳамаи бузургони олам, ҳамаи донишмандон, ҳамаи равшанфикрон парвардаи боғи сарсабзи омӯзгоранд. من 41 سال شده است آموزگار هستم و اگر وقت رو قفو میگردوندن من از همه پیش از تعلیم و تربیه خودم سر میکردم. بعد او تعلیم و تربیه که من میگرفتم در بین شاگردان و رو تلقین میکرد. آموزگار امروزه باید همه طرفه دانو، همه طرفه دانشمند باشد که خوانندگان حاضره از روی تکنیک علم و اینواسیون بسیار پیشرفتند. برای همین آموزگار هم باشد با پیشروی زمانه، پیشروی تکنیک و اینواسیون و پیش رود. муаллима Хишолбегим Фазлоншоева бо собиқаи кории бисёр солаи худ
кӯшиш менамояд ҳамчун омӯзгори навовар бо роҳу усулҳои фаъоли таълим ба насли наврас дониш омӯзад. тавре мушоҳида карда шуд раванди дарси муаллима шавқовар, осонфаҳм ва бо истифодаи технология ҷараён гирифта усули салоҳиятнокӣ васеъ истифода бурда мешавад. муаммоҳои математикӣ бо омехтагии мисолҳо муҳимоти дарсро ташкил менамоянд ки дар раванди ҳал намудани онҳо хонандагон бевосита иштирок менамоянд. ба гуфти муаллима, тарбияи насли наврас ба хонанда наздик шудану вориди дунёи он гардидан хислати ҳар як мактаббачаро омӯхтан фаротар аз 1 соати дарсист. соли 2013 хонандагони ман дар олимпиадаи ноҳияви шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гаштанд ва дар соли 2013 якумин хонандаи ман дар ду олимпиадаи байналмилалӣ дар Қазоқистон Қурбонов Меҳрон иштирок кард ки дар ҳар ду олимпиада як вақт ба шуд сазовори ҷойҳои дуюм гаштагӣ буд. баъди вай ман соли 2023 ман қатъи 9 нафар хонандагони литсей дар олимпиадаи байналмилалии эрудити 2023 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия иштирок кардам ки дар он ҷо аз давлатҳои СНГ ҳамаи хонандагони давлатҳои СНГ ва аз 40 маҳаллаи Федератсияи Россия хонандагон иштирок карданд ки дар ин азбаски номинатсияҳошон бисёр буд, талабои ман соҳиби 9 та ҷойи якум шуданд ва 1 та ҷойи сеюм аз 9 хонанда. ки як хонанда соҳиби 2 ҷойи шуд, ҷойи якум ва ҷойи сеюм. боз баъди вай олимпиадаи ноҳиявии шаҳрӣ шуд. Талабои ман порсо соли гузашта ҷой гирифтанд. фазлоншои Бахшолбегим Шунаврӯзовна яке аз муаллимаҳое мебошад ки дар тӯли зиёда аз 13 сол ки дар як коллектив кору фаъолият намуда истодаем, бо аз тамоми имкониятҳо истифода бурда муаллима ҳар як дарси худашро аз хеле шавқовар ва барои хонандагон ниҳоят муҳим мегузаронад. зеро имрӯз таваҷҷӯҳи тамоми кишвар, мамлакат ба фанҳои дақиқ хеле зиёд мебошад ва муаллима ҳам дар навбати худ кӯшиш менамояд ки ҳар як дарси худашро бо истифода аз асбобҳои техникии таълим ва дигар асбобҳои аёнӣ яъне ки истифода бурда онро хуб гузаронад. инчунин дигар муаллима яке аз дар баробари ҳамчун омӯзгори фанни математика буданаш муаллима дар ҳамин муассиса ба ҳайси муовини директор оид ба корҳои таълимӣ низ кору фаъолият намуд ки дар ин ҷода ҳам сахтгирии муаллима пеш аз ҳама ба чашм мерасид. муаллима дар баробари сахтгир будан инчунин чашмкордор ва инчунин меҳрубон низ мебошанд. умуман кадом сифатҳои муаллимаеро ки мо имрӯз фикр карда аз назар гузаронем, тамоми сифатҳои муаллима ба педагогикаи имрӯзаи муосир, ба таълиму тарбияи имрӯзаи муосир, тибқи талаботи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи консепсияи миллии тарбия, тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилот ва умуман дастовардҳои муаллима дар ин соат хеле назаррас мебошад. дар литсей рақами дуюм барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе омӯзгорони соҳибмактаб пайваста дар машваратҳо ширкат карда аз пешравию камбудӣ ва дониши хонандагон мегӯянд.
муаллима хишолбегим фазлоншои ва аллакай дар ҳалқаи омӯзгорон маслиҳатгару таҷрибадор ва роҳнамо дониста мешавад, зеро малакаи касбии муаллима аллакай самар додасту роҳу усули таълими омӯзгор намуна барои дигар ҳамкасбон дониста мешавад. ҳамин аст ки имрӯз бо роҳнамоии қаҳрамони барномаи мо коллективи омӯзгорони муассиса ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. усулҳое ки муаллима дар раванди дарс истифода мебарад ба тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқи соҳаи маориф ки татбиқ мекунад соҳаи маорифро, яъне нигаронида шудааст самти фаъолияташ, инчунин дар раванди таълим аз усулҳои фаъол истифода мебарад. дар ҳамчун муовини директор рафта аз ҳолати дарсгузарии муаллима назар мекунам, яъне боздид мекунам ё ин таҳлил мекунам. дарсҳо шавқовар ва тариқи бозиҳои математикӣ, ҳатто хонандагон низ дар раванди таълим ки дарси муаллима оғоз мешавад, бар он талош мекунанд ки ҳар чӣ зудтар пеш аз муаллима омадан ба дарс ҳозир шаванд. инчунин дастовардҳои муаллима зиёд аст. муддати 3 сол аст ки таҷрибаи пешқадами муаллима Фазлоншоева натиҷагирӣ карда шуд ва ба марҳилаи дуюм боз 3 соли дигар монда шуд. ба чӣ хотир? ба он хотире ки дастовардҳои зиёде дар сатҳи ноявӣ дорад. боиси зикр аст ки дар соли таҳсили 2025-2026 зиёда аз 13 нафар шогирдони муаллима дар олимпиадаи ноҳиявӣ ҷой гирифтанд. инчунин дар олимпиадаи байналмилалии ИКО ва АМС 5 нафари дигар ҷой гирифтанд. дар баробари ҳамчун омӯзгори асил будан муаллима меҳнат намуда бо хонандагон онҳоро барои омода намудан ба олимпиадаҳои дохилӣ, литсеӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва инчунин ҷумҳуриявӣ роҳнамоӣ намуда саҳми худро дар омода намудани хонандагон дар иштирок намудан дар озмунҳои байналмилалӣ низ мегузорад. муаллима инчунин дигар яке аз шахсиятҳое мебошад ки вай дар литсей ҳамчун ба ҳайси шӯрои занон кору фаъолият низ мебарад ва дар яъне бо омӯзгорон пайваста суҳбат мегузаронад, бо хонандагон хусусан бо духтарон суҳбатҳои самимӣ мегузаронад ва инчунин дигар муаллима кӯшиш менамояд ки мо ҳамчун шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз оне ки имрӯз тамоми дастовардҳои мамлакат аз соҳаи маориф вобастагии сахт дорад, ба ҳама ин нигоҳ накарда меҳнат намуда яъне тамоми аъзоёни коллективи моро барои оянда, яъне барои оне ки мо соҳиб мактаб бошем, соҳиб дониш бошем, моро муаррифӣ карда раҳнамоӣ менамояд. ман муаллимаро барои худам ҳамчун як идеал, ҳамчун як шахсиятеро ҳис мекунам ки мехоҳам ки мисли муаллима, яъне мо низ бо чунин муваффақиятҳо ва дастовардҳо сазовор бошем. шогирдони омӯзгор имрӯз иштирокчӣ ва ғолиби олимпиадаҳои фанӣ, озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат ва озмунҳои сатҳи байналмилалӣ мебошанд. муаллима аз он меболад ки имрӯз ба сабқатҳои зеҳнии шогирдонаш маҳсули заҳмату дониши омӯзгорро бурданд, яъне то ба сатҳи байналмилалӣ. ҳамзамон дар маҳфилҳои математикии литсей ҳам муаллима ва ҳам шогирдонаш иштирокчии фаъолу таҷрибадор дониста мешаванд. ҳамин аст ки таҳти роҳбарии муаллима хонандагон дониши математикии худро мустаҳкам карда дар олимпиадаҳои фанӣ ҷойҳои намоёнро мегиранд. соли гузашта 2 нафар хонандаи ман дар олимпиадаи байналмилалии ИКО ки дар Малайзия баргузор гардида буд, сазовори ҷойҳои дуюм шуда ба ватан баргаштанд.
و امسال خوانندگان لیسه از دولت کامبوجا از المپیادای انکور گشته اومدن که 2 نفر خواننده من سزاوار جو یکم گشتن. یک تاش سزاوار شریف فازم سزاوار جو یکم و ولی عبدالله سزاوار توپی داغونه بهترین به داخل شد، توپی پنجم شد. بسیارتر ما از کتاب‌های بیرون از درسی از کتاب‌های درسی فقط ما همین فرمولای همین رو استفاده میبریم، دیگه همش از کتاب‌های بیرون از درسی، بیرون از برنامه خوانندگان رو تیار میکنیم. بسیارتر از برنامه‌های المپیادهای بین‌المللی. طول 5 سال میشود که معلم فضلانشاه و خشایاربگیم با ما از فن الگبرا و گیومتری درس میدهند. هر یک درس معلم فضلانشاه و خیلی خوب و شاق‌آور میگذارند، زیرا هر یک درس ما از معلم چیزی نو میآموزیم. اینچنین معلم در برابر با ما کمک رساندند و تمام آموزگاران لیسه نیز کمک خود را میرسانند و یکی از معلم‌های پیشقدم لیسه به شمار میروند. ما خوانندگان و آموزگاران لیسه از معلم فضلانشاه برای آن می‌نداریم که وقت خود را صرف نموده از علم و دانش خود ما را نیز بهره‌ور می‌گردانند. بلند است از فلک شانی معلم، بود جان بخش ما جانی معلم. نباشد نعمتی در هر دو عالم، حلال است پاره نانی معلم. یکی از معلم‌های بهترین لیسه ما این معلم فضلانشاه می باشند که کمک خود را به خوانندگان دریغ نمی‌دارند. این معلم بسیار مهربان و در وقت مهربانی‌شان نیز سختگیر هم هستند. سختگیری معلم‌مان بود که خوانندگان ما در دولت‌های خارجه سزاوار جای‌های نمایان گشتند. چون رسالت آموزگار دانش دادن است، معلم کوشش می نماید این رسالت را به خوبی انجام داده باشد. با نظر نیک و صمیمی دانش‌های داشته و تجربه اندوخته‌اش را در فعالیت آموزگاری همکنون هم به خوانندگان و هم به آموزگاران جوان می آموزد و می فهماند. همکاران معلم نیز میخوان از این بحر دانش، مدنیت، انسان دوستی و آداب و اخلاق نکو قطره به خود گرفته باشند، هم برای پیشه آموزگاری و هم برای استفاده در زندگی. معلم در روند کاری تمامی آن تجربه‌ای که دارد استفاده میبرد و با موفقیت‌های پی در پی نائل گردیده ایستاده است و همچون راهنما با آموزگاران فن متمتیک، خصوصا آموزگاران جوان که بعضی از کمبودی و نارسایی و روند تعلیم میشود، به واسطه به معلم مراجعت مینمایند. در برابر فعالیت پداگوگیش به حیث معاون دیرکتور عاید به کارهای تربیوی، معاون دیرکتور عاید به کارهای تعلیمی کار کرده است. تمام سندهای معیاری حقوقی سایه معارف را میداند و همیشه در روند تعلیم همون تجربه اندوخته خود را به شاگردان و به آموزگاران روانه مینماید. معلم خشایاربگیم فضلانشاه و از آن خرسند است که سال به سال دانش آموزان فنهای دقیق زیاد شده ایستادند. از آن میبالد که صنفخانه معلم دائما سیرخواننده است. از آن روح بلند است که در لیسه برای مکتبچگان آموزگاران شرایط سازگار دانش آموزی مهیا گردیده است. درست است که حکومت جمهوری تاجیکستان مقام و منزلت آموزگار را بلند برداشت. همکنون شرایط ضروری تعلیم ما آموزگاران را وادار می‌سازد که عمیقاً با تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول شده دانشی ضروری را وابسته به طلبات زمان به خوانندگان آموزانی، میگوید معلم.
مسئولیت آموزگار این تربیت نمودن نسل نوراز در رویه وطن دوستی، خویشتن شناسی، دوست داشتن وطن مادر و روانه کردن آنها به دانش آموزی زمانوی می باشد. боиси таъкид аст ки қаҳрамони барномаи роҳнамо ширкаткунандаи озмунҳои соҳавӣ ва сабқатҳои математикии миёни ҳамкасбони худ аст. ҳамин фаъолмандии муаллим аст ки имрӯз ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. алочи маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон. нишони ифтихори литсеи рақами дуюм барои хонандагони болаёқати шаҳрии Душанбе. ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон. ифтихорномаи шӯъбаи маорифи ноҳияи Сино ва сарраёсати маорифи шаҳрии Душанбе. ҳамчунин дигар дастовардҳои бузурги муаллима шогирдонаш мебошад ки имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ сабқати дониш намуда музаффарият ба даст оварда истодаанд. бинандагони азиз, ин буд барномаи навбатии роҳнамо аз литсеи рақами дуюм барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе. роҳнамои навбатиро барои шумо муаррифӣ кардем. умедвор ҳастем ки ин барнома ба шумо писанд омад. ёдовар мешавем ки роҳнамои навбати мо муаллимае буд ки аз фанҳои дақиқ хоса математика ба хонандагон таълим медиҳад. хайртан, сиҳату хонобод бошед.